minyaka kade sizwa ukukhulunywa ngelembe ikhathi eyiphindeke kaningi sithe sikhula abalobi bamabhuku ababebhala ngelembe ngaleso sikhathi babebeka ukuthi ilembe kwakumuntu ongathi wayesigcwelegcwele eyisikhwangkhwangu ewuphuma silwe kanti kwakungenjalo. Mazulu akithi ngiyafisa ukuba sikhumbuzane ukuthi siphumaphi, siyisizwe semnyama, zolo lokhu singaphansi kwencindezelo uhulumeni bathi abanye we-apartheid babubhala ngendlela evuma bona umlando wethu okuthe kusuka kanti umlando wethu siwuZulu uhamba njengomkhuleko ngokudlula kwisizukulwane nesizukulwane kanjalo. Kuyavela nena besilo ukuthi abamhlophe babebeka ilembe ngendlela yobuzimzimu kanti ilembe lalakha isizwe, libumba isizwe, linesifiso sokuba isizwe kuba isizwe esisodwa esikhuluma ulimi olulodwa nosikholelwa enkolweni eyodwa.